Konferenza ta' ġimgħa f'pajjiżna bl-isem Trojan Horse was a Unicorn resqet bosta mhux kreattivi minn madwar id-dinja sabiex flimkien jimirħu f'dixxiplini differenti ta' kreattività professjonali. Din il-konferenza li qed issir għat-tieni sena konsekuttiva f'pajjiżna f'dar il-Mediterran u Santirmu fiha attivitajiet minn oqsma differenti fosthom films, logħob diġitali u effetti viżwali. Fiha jsiru workshops interessanti minn uħud mill-aqwa talenti fid-dinja b'uħud huma wkoll rebbieħa ta' Academy Awards. L-1200 ruħ li din is-sena qed jattendu għal din il-fiera kbira ta' kreattività ħallsu flejjes kbar sabiex mhux biss jattendu l-workshops iżda wkoll ikollhom opportunità ipoġġu bil-qiegħda fuq l-istess mejda ma' min jista' joffrilhom opportunità ta' impjieg. Dan hekk kif bosta kumpaniji internazzjonali jattendu jfittxu mħuħ kreattivi li għandhom il-potenzjal jaħdmu magħhom waqt sessjonijiet apposta ta' reklutaġġ. L-organizzatur ta' dan il-festival, Andre Luis, saħaq li Malta hija l-post ideali biex tilqa' lil dawn l-imħuħ kreattivi u tispirhom. Malta is per se an Instagram place, so obviously you have inspiration everywhere. So it's one of the perfect places to do THU. So everyone is inspired. This venue is fantastic. Outside they are fantastic, and the weather is really good for us. So it's really nice to be here. Anthony David Gatt, manager għal promozzjoni tal-investiment fil-Malta Enterprise, qal li l-aġenzija tieħu ħsieb li jiġu kumpaniji barranin lejn Malta li jaħdmu f'dan il-qasam u li jkun hemm viżibilità neċessarja għal karrieri. Stqarr kif flimkien ma' Gaming Malta qed isir xogħol kbir sabiex jintefa' dawl fuq dawn l-industriji ġodda ta' kreattività fosthom fil-films u l-industrija tal-logħob diġitali. Nemmnu li avveniment bħal dan bħal THU iħajjar u jitfa' dawl fuq l-opportunitajiet kbar li hemm f'din l-industrija għal żgħażagħ u mhux żgħażagħ biss li huma bbażati f'Malta biex jaraw li din l-industrija tista' tihom il-futur. Filwaqt li s-sena l-oħra l-ewwel edizzjoni f'pajjiżna attendew biss ftit studenti Maltin, din is-sena madwar 100 Malti għarfu l-potenzjal u l-opportunitajiet li joffri dan l-avveniment. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.